Yes, Karogye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana n'amakuru agezweho harebana n'umutekano politiki na diplomasi. Tugiye kuba tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye kuko nibyo bintu by'agaciro, by'umwihariko mugomba kumenya. Ubu tuvugana ibintu byahinduye isura, menya uduce twabereyemo imirwano by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ivumbi ryari ryatumutse, igisirikare cya M23 cyatangiye gukora ibitendo. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo, tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze kuko imirwano ikomeje guca ibintu mu bice bigiye bitandukanye. Turaza gusimbukira muri byinshi bigiye bitandukanye, tugire tubapudetinga gatanu kuri gatanu by'umwihariko, ariko kandi hongeye kugaragara ibikoresho byinshi, urujya n'uruza ku mupaka w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi hariya za Kavimvira. Hongeye kugaragara urujya n'uruza rw'ibikoresho birimo intwaro z'amoko agiye atandukanye, ibi nabyo byamaze gutera abenshi ubwoba, bigaragaza yuko izo masasa ari kumvikana mu nkengero z'umujyi wa Uvira ashobora kuba agiye guteza intambara mu buryo bukomeye cyane. Turaza kubikomosaho tubive imuzi n'imuzingo, turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye harebana n'umutekano politiki na diplomasi, tubabwira uko byifashe. Muraza kunyemera dusimbukire mu minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Amerika yaba iri gutegura gufatira u Rwanda ibihano, turaza kubikomosaho tubive imuzi n'umuzingo, tubabwire uko byifashe. Si ibyo gusa kandi turaza kubabwira yuko nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura, by'umwihariko kuko nyamuneka ahitwa iminembwe za Mikenke mu kanya gato gashize hongeye kugaragara ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, byongeye guhindura isura. Turaza kubikomozaho, turaza kubabwira ku kijyanye n'imirwano ikomeye cyane yabaye hariya mu bice byo muri teritwari ya Walikale, by'umwihariko imirwano ikaba yamaze gusiga teritwari ya Walikale, ibyo bibaye Gateranzamba ka nyina wa Nzamba, icyitwa imiripoko ku rwego rwo hejuru ihavugiye mu buryo bukomeye cyane. Turaza kwikomozaho tubive imuzi n'umuzingo, ariko kandi rwose turaza kwinjira by'umwihariko mu bice byano muri teritwari ya Masisi, tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. I Masisi imeze bite, turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kugaruka mu bice bya hano za Gahira, Masisi Kozone, tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Hari amakuru menshi cyane arebana n'umutekano politiki na diplomasi. Fizi, abakomando ba FRDC boherejwe guhangana na Twirwaneho yigaruriye uduce dushya muri Fizi, turaza kubyinjiramo. Ni mu gihe kandi ahitwa za Cibitoke naho ibintu byamaze kuba ibindi imirambo y'abantu batatu yasanzwe mu ruzi rwa Rusizi, ariko kandi ubuhamya bwitwa Generali Ndima mu rubanza rwa Generali Yava ushinzwe kuba icyitso cya Kabarebe, byose turaza kuba tubiva imuzi n'umuzingo mu minota mike cyane. Ni ukuvuga ngo umutwe wa MRDP Twirwaneho kuri uyu wa 27 Mutarama wigarura uduce dushya muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma yo kutwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yizewe rero avuga yuko utwo duce Twirwaneho yafashe turimo Nguri, tukabamo Biyaka, hakaza ahitwa na Hele, ndetse nyuma yo guhangana n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC z'u Burundi ndetse na FDL na Wazalendo. Abazi utu duce rero badusobanura nk'utw'ingenzi cyane, nk'uko ari two urufunguzo rw'inzira rwerekeza ahitwa mu Bibogobogo, mu Bibogobogo ndetse no mu mujyi wa Fizi. Ariko kandi amakuru akavuga ko yifatwa rya turiya duce FARDC yahise yitabaza abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zayo zidasanzwe uzwi ku izina rya Ibu Special Force. Kuva ku manywa kuri uyu wa gatatu, imirwano ikomeye yari irimo ihuza ingabo na Twirwaneho mu duce two Poezeru, uriya mutwe umaze hafi ibyumweru bibiri ugenzura. Imirwano kandi yaberaga mu duce twa Bikayaka, Bilende ndetse na Kanguri, ndetse na Nakihele.
twose two muri misozi miremire y'iminembwe byaje kurangira intare za Sarambwe zihanije bikomeye mu buryo budasanzwe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Runingoma 23 yamaze kwagura operasiyo igwamo abasirikare benshi Abarundi, abandi batari bake bafatwa amatekwa, harimo n'abacancuro. Amakuru aravuga yuko ari mu matekwa bamanitse amaboko, bari kuri site ya Sanje. Ariko kandi ni mu gihe Tshisekedi nyamuneka yamaze by'umwihariko gukora ibara mu bice bigiye bitandukanye agaragaza ko we atari buhagarika intambara uko byagenda kose. Ntago ndi butinde, nyemerera duhite dukomoza kuri ino mirwano none yabaye muri ibi bice bya za Sanje, kuko ndabona aricyo kintu gihari. Imirwano yabaye muri ibi bice bya za Runingo. Imirwano rero ni imirwano yumvikanyemo amasasu menshi nayo, ariko iza kurangiza igisirikare cya 23 n'ubundi gikomeje kwitwara neza mu buryo navuga ko budasanzwe kugeza aho ubu tuvugana rwose. Bimwe mu bice bigiye bitandukanye byariya muri iyi teritwari ya Masisi nabyo bishobora kuza nako muri iriya teritwari n'ubundi ya Uvira nabyo bishobora kuza kwikanga bigezweho n'ingaruka z'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda isakiranya impande zombi. Ni imirwano n'ubundi rero yasize igisirikare cya 23 cyitwaye neza cyane, n'ubundi gishwiragije ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Nyemereye inkuru tuyihuze n'iy'i Burundi, ariko kandi tubabwire yuko umurambo w'umugabo, umugore n'umwana bavumbuwe ku nkombe z'uruzi rwa Rusizi kuwa kabiri ku gitondo hafi y'umupaka uhuza Uburundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Gatoki, umudugudu wa zone Lokala, komine ya Cibitoki, intara ya Bujumbura, mu burengerazuba bw'iki gihugu. Abayobozi bakeka ko ari igikorwa cyo kugerageza kwambuka bitemewe cyangwa nabi. Amakuru rero dukesha ibitangazamakuru byo mu Burundi avuga yuko abarobyi aribo babonye imirambo iroremba hejuru y'uruzi rwa Rusizi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ushize tariki 27 Mutarama, ubwo bashakaga amafi. Bahise babimenyesha abashinzwe umutekano mu Burundi bari bari mu birindiro byo ku mupaka. Abasirikare nabo rero barabamenyesha ko abayobozi b'inzego z'ibanze bahise bajya aho hantu gukora iperereza. Imirambo rero ntiharamenyekana ba nyirayo yaba yaratangiye kwigaragaza, by'umwihariko ngo baze kuba bayifata. Ibi nabyo ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa. Si ibyo gusa kandi ku rundi ruhande leta kandi bivugwa ko zasubiye mu misozi miremire mu gihe kuwa kane tariki ya 23 Mutarama zari zagabye ibitero mu duce twa Rugezi ndetse na Mukoko zikoresheje drone z'intambara, bigakomeretsa abaturage 4 mu midugudu ya Mikenke. Ibitero kandi byagaragaje nk'ikiza kwicwa nko kwica amategeko, by'umwihariko mpuzamahanga yari yasinyiwe Washington, Rwanda ndetse n'i Nairobi. By'umwihariko ibyo byose rero bikomeje kugenda bigaragara mu buryo navuga ko budasanzwe. Ariko kandi uyu mutwe wongeye kwamagana umuryango mpuzamahanga kuba ukomeje kutagira icyo ukora ku iraswa ry'abaturage rikomeje kugenda rikorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse na Bujumbura. Yes, twirukanse cyane rero, by'umwihariko reka dukomeze tuve kuri ino nkuru idasanzwe ikomeje kugenda itugeraho, ahubwo duhite dukomereza no mu yandi makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ariko akomeye ku ruhando mpuzamahanga. Turebere hamwe ibijyanye n'ibikorwa by'ubwiyahuzi cyangwa se ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabaga Bujumbura. Ibintu byakaze kandi byamaze kuba biba ibindi mu buryo navuga ko budasanzwe. By'umwihariko rero dukomoze ku makuru menshi atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turebere hamwe bimwe mu bitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabwa misozi miremire y'Iminembwe. Mu misozi miremire y'Iminembwe rero rukomeje guhura n'umunyutsi. Misozi miremire y'Iminembwe, amakuru rero akomeje kugenda atugeraho aragaragaza ko nyamuneka yakomeje guca ibintu. Ntabwo imirwano yarangiriye hano gusa ahitwa kuri Puezero hongeye kugaragara urugamba rukaze
kanya gato gashize ni ku bitero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyari kigize gutya kigabye kuri M23 ibintu byamaze kuba biteza akaga gakomeye cyane ndetse n'umutekano muke mu misozi miremire y'Iminembwe. Amakuru rero akemeza ko ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ngo cyaba kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kize kuba kigarurira ibi bice bivugwa ko byamaze gukabwa cyangwa se icyo bita gufatwa muri rusange. Amakuru ni menshi cyane hano arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, ariko kandi nyamuneka nyemera nkubwire ko FARDC na Wazalendo bakomeje kwisuka nanone mu misozi miremire y'Iminembwe ku buryo bukabije cyane. Barimo barisuka rwose ku buryo navuga ko budasanzwe. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira rero nyamuneka nyemera mite nyakugezaho kuko ntago ndi butinde. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu mujyi wa Uvira mu bice bikikije by'umwihariko intara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravuga kwiyongera ku bwinshi kw'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro FDL ndetse na Wazalendo. Imitwe rero kuvugwa ko iri kurindwa mu gace ka Runingo kegereye ikibaya cya Rusizi ahagenzurwa n'ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Amakuru yizewe rero aturuka ku baturage ndetse no ku bantu bari aho hafi agaragaza ko kuva ejo bundi hatangiye kugaragara urujya n'uruza rwinshi rw'abasirikare b'abarwanyi bitwaje intwaro berekeza muri kariya gace gafite akamaro gakomeye by'umwihariko n'igisirikare, bitewe no kugerageza inzira z'ingenzi zihuza Uvira ndetse n'ikibaya cya Rusizi. Abaturutse aho rero ngo babonye ibimenyetso simusiga by'uko leta ya Kinshasa ishobora kuba yitegura gukomeza intambara mu gihe uruhande ruri rw'amahanga rwo nta kintu ruri kubikoraho, ngo ni imiryango mpuzamahanga. Bikomeje gusaba ibiganiro by'abanyekongo mu byihutishwa hagamijwe gushakira igihugu inzira y'amahoro arambye. Umwe mu baturage rero utuye hafi ya Runingo yagize ati twiboneye abasirikari benshi ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bakorana bakomeje kwerekeza i Runingo ku bwinshi. Uko tubibona bisa nk'ibigiye gutangiza imirwano ikomeye cyane. Dufite ubwoba bwinshi mu gihe twari dutangiye kwizera ko ibiganiro by'amahoro bishobora kuza gutangira. Ubu tubona ibimenyetso by'intambara nshya kandi twe abaturage dukomeza kwigwamo. Nubwo iyi myiteguro rero ya gisirikare ikomeje, umutekano muke muri Uvira uri mu bihe bibi cyane by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Amakuru avuga yuko rero abaturage no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu agaragaza ko abantu bakomeje kwicwa umunsi ku wundi, abandi bagakorerwa ihohoterwa, gusahurwa ndetse no kumurwa, gufatwa ku ngufu n'ibindi bikorwa ahanini bivugwa ko bikorwa n'imitwe ya Wazalendo, FDL hamwe n'abasirikare bamwe ba FARDC. Ibintu bikomeje gutera impungenge zikomeye. Abaturage rero bavuga ko imyitwarire myinshi y'abantu bitwaje intwaro by'umwihariko ishobora kuza kugira ingaruka bikomeye cyane ku baturage hato na hato, ariko kandi ibi bikaba byakomeje kugenda bihindura isura. Mu mateka rero Uvira ni ibice byakijijwe byagiye bigaragara uruhare rukomeye mu makimbirane y'imyaka myinshi irashize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba iki gice rero kiri hafi y'umupaka w'u Burundi n'ikibaya cya Rusizi byatumye kiba inzira y'ingenzi y'imitwe yitwaje intwaro, abacuruzi bitwaje intwaro n'abashaka kugenzura ubucuruzi kamere. FDL rero n'umutwe ufite inkomoko ku basirikare n'inyeshyamba z'abahutu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda, maze imyaka myinshi ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse bakaba ari naho bafite indiri yabo. Wazalendo rero ku rundi ruhande n'imitwe yitwaje intwaro yita y'abaturage, ariko akenshi ishinzwe gukorera abaturage ihohoterwa aho kubarinda. FARDC nubwo ari ingabo za leta nazo zakunze gushinjwa
kurwana ku ruhande rw'abasivili cyane kugira imikoranire idasobanutse n'imitwe yindi. Mu gihe AFC M23 rero igenzura ibice bimwe na bimwe by'ikibaya cya Rusizi, imyiteguro ya gisirikare ya FARDC nabo bafatanyije ikomeje gutuma amahirwe y'amahoro arushaho kuba make. Abaturage ba Uvira rero n'akarere muri rusange bakomeje gusaba ibitekerezo by'intambara bisimbuzwa ibiganiro bya politike bigahurizwa mu banyekongo komeza ibiganiro aho gukomeza gutakaza ubuzima bw'abasivile. Mu ncamake rero ariya mayeri hagati y'intambara ishobora kongera gufata indi ntera, ni amahirwe make y'ibiganiro by'amahoro bikomeje gutinda, icyizere cy'abaturage kiragenda gishira mu gihe amaraso akomeje kumeneka mu karere kamaze igihe kirekire kararanzwe n'intambara ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uvira rero nyamuneka ubwoba bukomeje kuba bwose muri ano masaha, ibiturika bikomeje kugenda byumvikana, n'amakuru aturuka by'umwihariko muri karitsiye ya Kasenge nk'uko bikomeje kugenda byemezwa n'abaturage bahatuye. Baganiriye n'ibitangazamakuru ndetse n'abaduhaye amakuru. Abo baturage rero bari kuvuga yuko kurasa amasasu byari bigamije gutera ubwoba abaturage mu rwego rwo guhungabanya ndetse no kubohereza gusahurwa ibyabo, bikorwa bivugwa ko bimaze igihe bigaragara mu tundi duce tugize umujyi wa Uvira. Kuva umutwe wa AFC M23 wava mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 z'ukwa mbere 2026 ugasiga umwanya wa Wazalendo FDL n'ingabo za leta ya FARDC, abaturage bavuga ko umutekano wazambye ku buryo ugaragara. Raporo z'abaturage rero n'amakuru ava mu nzego z'ibanze zigaragaza ko muri icyo gihe habaye ubwicanyi, gusambanwa, gufatwa ku ngufu abagore, isahurwa rikabije ndetse n'isenwa n'imitungo y'abaturage, by'umwihariko kandi hanavuga isenwa ry'amazu, amatorero y'abanyamurenge harimo n'iry'ingenzi rusange rya 37 sedeke cyangwa se cadeke n'andi masengero cyangwa se n'izindi nsengero. Ibi byafashwe rero nk'igikorwa gikomeye cyo gushinza urwego rwo gutoteza by'umwihariko amatsinda y'abaturage b'abanyamurenge. Ibintu bikomeje gukara ariko kandi bikomeje kuba ibindi. Urugamba nyamuneka rukomeje kugenda rufata indi ntera. Amakuru rero aturuka ku ikusanwa kugeza ubu agaragaza ko abantu 29 bamaze kwicwa kuva izi mpinduka z'umutekano uzatangira kugaragara muri Uvira, kuko nko mu ijoro ryakeye nyamuneka bivugwa ko abantu batari bake bongeye guhura n'ikibazo gikomeye. Haravuga undi muntu umwe wishwe mu gihe cy'amasasu yarashwe hirya no hino. Byongeye kandi kuba abantu 60 biravugwa ko baburiwe irengero, mu gihe abandi bafunzwe nabo bavuga ko ari benshi, n'imibare ikaba itaratangazwa ngo ishyirwe ku mugaragaro. Abaturage benshi rero mu nkengero z'umujyi wa Uvira bagaragaje akababaro n'ubwoba bukabije, bavuga ko imibereho yabo yahindutse nabi. Mu gihe gito bamwe muri abo batangaza ko mu gihe AFC M23 yari igenzura umujyi wa Uvira mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025 hari amahoro ugereranyije kandi ubwicanyi bukomeje kugenda bukorerwa mu mujyi wa Uvira. Umwe mu baturage yagize ati "Bunyamakuru tubwirire isi yose, tubwirire AFC M23 ingaruka muri Uvira bitaraba bibi kurushaho. Wazalendo FDL na FARDC barimo kudutsemba burundu." Undi akomeza agira ati "AFC M23 abaturage barayibonamo icyizere, izo ngabo za FARDC n'abazifasha abaturage benshi babafata nk'abicanyi mpuzamahanga nk'abanze amahoro." Ibibazo rero by'umutekano bikomeje kugaragaza uburemere bw'ihungabana ry'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abaturage basigaye hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro n'ingabo za leta. Abasesenguzi rero bemeza ko igisubizo kirambye gisaba ibiganiro bya politike byimbitse, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu no gushyira imibereho mu mutekano w'abaturage n'inshingano n'ibikorwa byose bya gisirikare. Mu gihe hataraboneka rero igisubizo gihamye, abaturage baba muri Uvira bakomeje kugira ubwoba bwinshi ndetse banagaragaza yuko ejo habo hazaza naho kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi.
nyamuneka ibi byose nubwo biri kuba ibintu bikomeje guhindura isura kuko perezida wa Angola João Lourenço murabizi yuko ari umwe mu banyamuryango ndetse akaba n'umuyobozi mukuru wa EU. João Lourenço rero yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutangiza bidasanzwe ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, ashimangira ko ariyo nzira irambye yo gukemura ibibazo by'umutekano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba byamaze kuba mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025. Perezida Lourenço yakiriye inshuro eshatu Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abo bombi baganiye byimbitse bakagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye n'imbogamizi z'ibisubizo z'igihe kirambye ku bibazo by'umutekano by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo biganiro rero byahuriye ku mwanzuro w'ibiganiro bihuza abanyekongo bishyigikiye ku bwumvikane n'ubwiyunge, ari byo byatanga umusingi ukomeye w'amahoro arambye ndetse bikarandura ikibazo cy'intambara ndetse n'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mwanzuro rero wafashwe kandi nyuma ya Perezida João Lourenço ati utwatse icyifuzo cya mugenzi we Tshisekedi cyamusabye cy'inkunga y'ingabo za